Kenorong ni ketam dukan tong mani. Ani dukan ke beauty parlor plus di dukan tong mana. Ke aban bagai tahu sengom baca kalai cai tong, sini lun bo tongo. Ke sengama baik ko sunai ba, sengna bukan kun eksekutif ri kelang ya sengna seng. Seng ama ke mang nasing bangun nasing tong. Tak tai nai di sini bosor ora jaga bo. Poti bosor ni sini ora bazar kamu. Refaine mana kok ri tangai nai. Har sare sengna refai ya. Ingke seng tambong nai sukur tong nai sin. Sini upai tambong nai, seng hake mang da ban jak thang sinai aban bagai seng obar nayo. Seng sini sini har sare seng nanggo. Sini je dukan khamani awo bebak no seng mana nang nai. Awo ni sini diman seng joto. Tini no kham ti haya. Obo ulo ko phana insurance amane obo ngai mano. Just pada ngai ngai mano. Durgotana ngai mano obo. Tini sini nya. Tabu 1 month ni obo ri kalang thango. Engko dad ri kalang thango 1 month bisingo seng no ko obo nai hene. Bia seng abo bo sontos tonya. Seng abo bilip sikai ya seng abo no. Because and 30 years engka. O jaga wajen establish mani sini bazar. But o jaga kuno fire service ni kuno obo kore. Boje boku basai kelang ka Bobo samani seng bilip khaya. But o 1 month no jehetu saka suno seng obo nasingi tongo seng tabuk obo nai tongo. Asaksi ko. Hambai. Engke besek rang marini ora khamka. Bunyi le busuk tangka sai mia ani ke prai 4 lakh tangka. An le plus ri dukan plus type beauty parlor bala aban bagai ani something 4 lakh moton tangka. Tasha bisi pa nang mano to bani je amau dang je paman aba 4 lakh moton tangka. Nini mung tai nini paran mung. Ani mung keres ma an parang ke amduli. Hambai. Betul kan?